Abantu aba bagira ngo bo bine dini yabo iyo bari kwikirizamo jete dini etari kwikiriza ngo bine kubara aho bashoborora ngo bo tubari kubasakoramye baruhanga babiri ngo nambwe n'abakutekateka ngo nibaza kubabara ico bacebwe kasi kiragiro cyanje yangoramye ruhanga we ko mwumva umukunzi kucyumva kumwe nati nimetabwo kuramyengizo president nabo nati naruhanga kananye ni naruhanga aba bayongera bashome byahandikirwe bibagira ngo nibirugaho mu kitabo ekiri kwera kandi ekibari kwikirizamo ni ndeba ngo mukora aho ko twonsome byahandikirwe ekigamba ngo sana ucyo singe bwo kubanza abirne mu kutandikira nagira ngo iki cyo kubara aho kongo abantu bahereze kubarwa babuza Dawudi wikiriza kubarwa ati yamboreke ibintu byo mukaye byona kuyahereze kuboreka bamwohereza nabi Justin Bamwine omwe owakwatwa kandi warebwaho atine nagemerera yashoborera ngo ibintu habira tabyetegerizeje nobe dini yabo etari kwikiriza ngo babarwe bankwatu kugira ngo mbenta kabazirwe nkanyumbaza biyize namugenda nyashoboreje abatabigarikira Samuel Nkunda ori umuhezi wa RDC owashema yashoborora okubatungire amakuru hago okuruga ombabire nibakora umurimo ugo kubara abantu Nyo mwazo tuye report mu kuruga mu supervisors na enumerators bitu ba WOBOS abari gukora census batugera ngo hariho eka ibiri households ibiri ezi enumerator agiriye mirundi 3 bakwanga kubaruka twagira ngo tuzakuzayo today batakuchimanya so today twatunga police twazayo twashangayo mukikuru twambuza mukikuru abashuta kwikiza ngo kubare yajya ngo we nayikiriza mu ruhanga kandi ngo ruhanga nagira hariho ukoramye abahanga bandi when government in ruhanga indi ekizibe kitusangire omukubara abantu aha n'abantu abakoramya omadini agata kwetegerezubwa kandi twashikirira abajagomba babirivingira mu dini tubakubirivingira mu government nuko barwa kandi ikizibe cyo tugerezo kucandoringa na government authorities nka Uganda police bakuru bebyanga ba reporting abantu abo tuzoye tubihayo tureba ngo tubabara abunyampaka kandi tubabara aho mushachi witu yagera kurugira ahambuge nkuru heza polisi ya Shema aho ababiraba batewa omwe Justin Bamwine yikiriza ko bamubara aho Beatrice bashemerire yashoborora no bakuteka ibare rikatota nguwe tine muntu no mora mubare ngwabo kubace mubara kafa turangumvira Nyaruhanga kandi ukagaruka ukamugaho none ushana kuba yahamwe haka atunanye cyo takwenda kugera ubwo handitse sankuru ngani sankuru warga Ruhango wanje kandi nuko kumangu we yangiriye ibintu byone nuko kwati ngo kutwemerera yashara tategisha hiwarwo n'urwo ibyo nani cyo tunzi ntati kuba tishene kwani kwatugana abani bijaho kujenanwa nko amateka gari kugera aho RDC yarabrabo bona abakina kavuna no kucyankaranya programs eza government so all in government program okusabotaging government program ugo no mshanga ikindi tuzakureba ikiragiro cya UBOS cyugamba umuntu bashime kumbara bata kandi utarekirize ngo bambare nibamukora ki amakuru agagasha kwa Gerard Tugume omuri Shema webare Gerard Tugume n'amakuru